Азыр айлана жана хордо менен байланышкан бир эки мисал чыгарууну көргөзөлү. Жагынын узундугу 6 тамыр алдында 3кө барабар болгон туура 3 бурчтуктун ичинен жана сыртынан айлана сызылган. Ушул айланалардын узундуктарынын суммасын тапкыла дейт. Макул, ичтен сызылган айлананы биз С1 менен белгилейли узундугун, сырттан сызылган айлананын узундугун С2 менен белгилейли. Ушулардын суммасын тапкыла дейт. Анда ичтен сызылган айлананын узундугу 2 пи, ичтен сызылган айлананын радиусун кичинекей r менен белгилейли. Ал эми С2 сырттан сызылган айлананын узундугун 2 пи, сырттан сызылган айлананын радиусун чоң r менен белгилейли. Бул формулалар муну бизге керек болот. Муну биринчи формула, муну экинчи формула деп коелу. Экөөнүндө тең радиус керек болот экен. Анда 3 бурчтуктун жаактары менен радиусту бириктирилген форманы бириктирилген формуланы эстейлик. Кичинекей r эмнеге барабар эле? Башкача айтканда айлананын ичинен сызылган айлананын радиусу 2s a плюс b плюс s'га барабар болчу. Ал эми чоң сырттан сызылган айлананын радиусу болсо формуласы a b c бөлүнгөн 4s'ге барабар болчу. Бул формулаларды карасак, биринчиде да экинчиде да s турат. S бул 3 бурчтуктун аянты. Анда биз ушул 3 бурчтуктун аянтын табалык. S 3 бурчтуктун аянты барабар туура 3 бурчтуктун аянтынын дароо эле даяр формуласын пайдалансак, туура 3 бурчтуктун аянты a квадрат көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4кө барабар. Анда бул барабар a жагы белгилүү болчу менекей 6 тамыр алдында 3'түн квадраты көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4 барабар. Анда a 6'ны квадратка көтөрсөк 36 болот. 3'төн тамыр алдында 3'тү квадратка көтөрсөк 3 чыгып кетет. 3 тамыр алдында 3 калды бөлүнгөн 4кө. 4 менен 36'ны кыскартып ийсек болот. Анда бир жери 9'дан болот дагы. Ошентип S 3 бурчтуктун аянты барабар 9 жерде 3 27 тамыр алдында 3 бурчтуктун аянты табылды. Анда дароо эле формулаларга коюп, мына кичинекей r жана чоң r'ди таба баштасак болот экен. Анда кичинекей r барабар 2 көбөйтүлгөн s дейт. S'тин ордуна 27 тамыр алдында 3 бөлүмүндө a b c. Башкача айтканда булардын бардыгы тең барабар. Себеби биздики туура 3 бурчтук. Анда 6 тамыр алдында 3 дейт. 6 тамыр алдында 3'tү биз 3 ирет кошушубуз керек экен. Андан көрө көбөйтүү 3 деп койсок деле болот. Ошентип барабар тамыр алдында 3 менен тамыр алдында 3'тү кыскартсак болот. 3 менен 27'ни кыскартсак болот, 9 болот. 2 жерде 9 18, 18'ди 6'га бөлсөк 3 болот. Ошентип кичинекей радиус табылды. Эми чоң радиусту табалы. Башкача айтканда сырттан сызылган айлананын радиусу r барабар мына a b c. Бул дагы эле 3 бурчтуктун жактары, 3 бурчтуктун жактары a тамыр алдында 3. Ушуну 3 ирет көбөйтүш керек дейт. Андан көрө муну кубка көтөрөлүк деп жазалык да 4 көбөйтүлгөн s. S болсо азыр эле таптык. 27 тамыр алдында 3 болду. Барабар. Анда 6'ны кубка көтөрсөк 216. Башкача айтканда 6'ны 3 ирет өз-өзүнө көбөйтсөк, тамыр алдында 3'тү кубка көтөрсөк 3 тамыр алдында 3 болот. Анда бөлүмүндө 4 көбөйтүлгөн 27 тамыр алдында 3. Бардык жерде көбөйтүү турат. Анда кыскартып ийсек болот. Тамыр алдында 3 менен тамыр алдында 3 кетет. 27 менен 216 кетет. Буга 8'ден болот. Ошентип 8 жерде 3 24. 24'tү 4кө бөлсөк 6'да. Демек эми S1'ди табалык. S1'ди биринчи формулага коебуз. Мына бул жерде турат 2 пи кичинекей r дейт. Кичинекей r'ибиз 3 болду. Ошентип 6 пи. Эми S2'ни табалык. S2 барабар экинчи формулага коебуз. 2 пи r дейт. Чоң r 6'га барабар болду. 12 6.
12 pi. Oşentip biz izlep atkан aylanalardın uzunluklarının summası S1 içten sızgan aylananın uzunluğu 6 pi oldu. Sırttan sızgan aylananın uzunluğu 12 pi oldu. Oşentip 18, 12'ye ekine olsak 18 pi, çoğu 18 pi'ye barabar oldu. Emi, ikinci resep misalda çıkarıp görelim. İkinci misalda munday deyip, aylananın uzunluğu 8 bölüngen tamır altında 3 pi'ye olsa deyip, jana 4 santimetrege barabar fordası verilse, uşu forda menen radiusun ortasında kamalgan burç A'nı tapkıla deyip, alfanı tapkıla deyip. Da makul bizde munda aylananın uzunluğu S verilip durat. Aylananın uzunluğu emlige barabar ele. 2 pi r. Aylananın uzunluğu uşuğa barabar ekenligi belgili. S'nın orduna mına verilgen manisin koyulup. 8 bölüngen tamır aldığında 3 pi barabar 2 pi r oldu. Emi bir yerden bu yerde bölçüktün bölümünde irrasyonel olup durup kaldı. Anda irrasyonellikten kurtuluş için alımında bölümünde tamır aldığında 3 köpeytip anda 3 bolup kalatdağı pi barabar 2 pi r. İrrasyonellikten kurtuluş için alımında bölümünde mınav bölçüktün alımında bölümünde tamır aldığında 3 köpeytip. Emi çalpı bölümde geltirsek bulur. Anda 8 tamır aldığında 3 pi barabar bu 3 köpeytlettiğinde 6 pi r bolup kalat. Bunun iki jagında dengaragıla pi var. Anan 2'ye kıskartıp jibersek bolat eken 2 pi'ge. Anda 8'de 2'ge bölsek 4 bolat. Tamır aldığında 3 pi'ler kıskarıp ketedi. 2'ni bölsek 3 bolat, pi'ni kıskartıp yedik, r kaldı. Oşentip r tabıldı. 4 tamır aldığında 3 bölüngen 3 boldu. R tabıldı. Emi mına rekil burç, alfa burçun tavışı üçün kandaydır bir figura gerek bolup durat bizge. Anda bizge murdagıday ele tik burçtu, 3 burçluk bol gerek bolat. Anda O'dan A'ga perpendikular düşürülür. B'dan O'dan B'ga perpendikular düşürsek mozele düşürdük endagi K. Bunu K dep koyuyoruz. Anda biz munday teoremanı bileriz. Hordaga perpendikular bolgan sızık bul hordany teң 2'ge bölötdi. Anda K, B barabar bolup kalat. A, B'nın jarımına barabar. A, bu jogorı jakta berilgen 4 dep mına turat. Ordunda 4'tü koysak 4 bölüngen 2 barabar 2'ge. Jakşı oldu. K, B'nın uzunluğu tabıldı. Anda 3 burçluktun bir ele jagı belgili olsa trigonometriyanın jardamı menen taap alsak bolat eken. Anda K, B burçka janaşa jatıp atat. Burçka janaşa jatkan katettin hipotenuzaga bolgan katışı deyip hipotenuzanın rolün O atkarıp atat. Anda bu kosinus alfanı verir. Oşentip K, B'ni azır ele tapkanbız 2 oldu. O, B bu radius bolçu. Radius da azır ele tapkanbız 4 tamır aldığında 3 bölüngen 3 dep barabar kosinus alfaga barabar oldu. Emi biz mına jerdegi 3 etajdan kutulalı. 3 etajdan kutulsa özüңөр görüp turasыңар. Mo jerde bolup kaldı. Anda kanday bolup kalat. 3 2 menen köbötülöt dagı 6 bir jerde 4 tamır aldığında 3 bolup kalat barabar kosinus alfaga. 6 menen 4 kıskarıp ketip 2'ge kıskartsak 3 bölüngen 2 tamır aldığında 3 barabar kosinus alfaga. Janagı siyahtı öyle alımındagı bölümündeki mojeri irrasyonellikten kutulsak munday bolup kalat. 3 tamır aldığında 3 2 köbötülgen 3 kosinus alfaga. Bir yerden 3 menen 3 kıskarıp ketse barabar. Anda bu жазууну kандай düşünüyoruz? Kosinus alfa tamır aldığında 3 bölümden 2'ye olup kaldı. Anda alfa burç kança gradusta kosinus tamır aldığında 3 bölümden 2'ye barabar deyip bu 30 gradusta bolçu. Mına bireki jerde kosinustun argumenti 30 gradusta bolgondagana kosinus tamır aldığında 3 bölümden 2'ye barabar bolat. Oşentip joğu izlep atkan burç 30 graduska barabar eken.